as jy obsessed is met jou vrou, soos wat ek obsessed is met my vrou, nee, dan kry jy nou hierdie, just get it, get a one of these, okay? Ek het vir julle wys hoe cool is hierdie. Alright, so ons het of Geraldine het amper die hele taputi reeks. Dis Egyptian oils, like a perfume wat jy aan jou sit. Okay? Nou, so hierdie is hulle nuutste ene. It's called Albi. Albi means heart, okay? And Arabic. And so it speaks of courage and my love and al daai tipe goed. So ek love hierdie goed, okay? Ek het dit ook. So, maar wat Geraldine love is hy wil die hele reeks hê. Yes, okay. Ja, kyk hoe lyk hierdie botteltjie. Ja. Me. Dis seker okay. Hey. Dis nog eens vir die collection, hè? Kyk hoe lyk dit. Hey. Wat ek like. Is lekker. Ja, so you can remember me, your heart, when you're in Dallas, Texas. Oh. Ja. Oh. Dis mooi, nee. Dan heb ik met mijn hart buiten mijn mouw.